Edisi Chongbari Bwskango Tonwi Kraksalo Chongbari ni Paithak Pirmungo Wngkhorkha 14 Bodhjungnagar Wakkinagar ni candidate Runiel Debbarma Aslo Nagar Nobachandra Chowmuhani ni Simi Kisong Wngwi Chantai Hati Amchai Jora Chongbari ni Pirlaimung rally Khlaikha candidate Runiel Debbarma Lamsogo Chini Khorang Mamplio Chengtau Faisok Pajak Chini Khorang ni team or coverage Khanya Bagis Bodhjungnagar Wakkinagar constituency ni candidate Borom Ganangsar EM Runiel Debbarma Bobini Tinino Taklai Bisini o election campaign ni Paithak rally Khlaini nei Saklaiman Bisingti or Lukorok Hazar Lukorok Phai campaign Khlai Tongo and Inklogo Nugiman kan or Naimathang Bodol take a strict rules and regulation Thai Keba strict regulation security protocols no kaham ke karakhan ai mathang bodol bukhakte phaija abun bisingtei or phainu giman ka west district ni SP sir namit pathak bo phai sok paijak bin loglogi additional SP Drovanat bo tongo aba kino kabangma police forces of phai sok paijak or tabo bor candidate be maleko sai tongo tinini already chengjakha RK Nagar ni Simi rally hai ke election campaign chengai na yang Kisong committee he guru ni tak Paithak Chantai parao phai sok paijak hai ke Chantai market Bwskango phai sok paijak or tabok no candidate SP be malaiman pore tabo hain hai bong ni rally no chengai rejak pinai tini yang Bodhjungnagar Wakkinagar constituency ni dalbidal BC kebungma BC area khobjagai kebungma para kami guri ni tini Paithak rally khlaijang Open Yagolo Sung Simono election commission Nibakti to Dagi Mongrazak no Tongo 10 Tarik no Paithak TT edition campaign Klanya Nibagai Hypono o elekan candidate Bo Saklai Rika Tini Bong ni Paithak rally Klajang Sung Nuin Tongo Oba Hakino Dalbidal Thayo Dalbidal constituency 28 seats on Oma Hakino Juda political parties ni candidate Oma Hakino rally Khalemon Nugui Tongo Oma Hakino election campaign door to door campaign Bong daily basis of Boro rally Khaitung Oma Hakino Phaji Taw Sung Yango candidate Bwsang Thanga Sung Boro Kok Salai Tai Tini no rally Rong no Funga Sa Jowi Tung no Nai Tung Chini Khorang Edisi Chongbari Bwskango Tonwi Fungni Simi Sanjo Jora Chongbari ni Pirlaimung rally Khlaitongkha 14 Bodhjungnagar Wakkinagar ni candidate Runiel Debbarma Aslo RK Nagar Nobachandra Chowmuhani Simi Kisong Wngwi Chantai Hati Amchai Jora Khlaikha Pirlaimung rally Pirmung Khlainani Thangai Amchai ni Lokorong ni Kamsoba Somanka candidate EM Runiel Debbarma Aslo Koksanani Thangai 14 Bodhjungnagar Wakkinagar constituency Tripura Motha Bodol candidate Runiel Debbarma Shaka Thanchani fan funogoi financial April sal mario edisi Chongbari ingnani thangai tongo abaikin bubagrani fano koplai khlai Thanchani marino koplai khlainani bagai jodonon ashingsa Laithani 25 March sal mario nomination blaya firsak mani yagolo 14 Bodhjungnagar Wakkinagar ni candidate Runiel Debbarma door to door campaign Toko Panda Nokla Kothom Panda Hati Kothom Panda Bodol Slamani Panda Khlaikha Kraksalo Paithani Pirlaimung rally Khlaikha juda Amchai Chengnoge mano nomination blaya forman Simino aba hakino 14 Bodhjungnagar Wakkinagar constituency ni candidate hai akiba sitting executive member of TT edisa Sir Runiel Debbarma Bwskango tongo Sumbobai kok salanya sa tini ni oje election campaign burun Simi chengjaka tai boro Paithak sok pagai boro jaga election campaign na thangi tongpi tini sing Nobachandra Chomni ni Simi Chantai bazar Jora Chantai Hati Jora ore liklaijaka ebong o amchayo je 28 29 30 je booth center tomoni joto je kami khobjakmani o kami rogon singberai sini 12 tarik ni bagi prochar khlaileke ebong sini joto amchaini bumarok sikli rok okra chakra rok pai singno logiri beke omno sin Thanchani fan orono sijaka je Thanchani fan no kebo kasinarangmaya bubagrona kebo kasinarangmaya ebong 12 tariko jotono ready ingjak Andro Sumario haino hai boot rui bubagrona koplai khaina bagi Tripura Motha party no koplai khaina bagi Thanchani fan no koplai khaina bagi Sir, Chengnoge mono mia fungai ni semeno kaisa belain social media awai Wngwi tongo BJP ni je manifesto boro release khaimani pore aro jaga TT edition boro sakamawi TT SC ni je tribal areas no sakamawi Tripura territorial council aboni je boro manifesto karmate hase kenge belai no kese kereng lai tong laike abono tei kuno bai firmu yoron sija kable boro tomo khaina nai edition tomo khlainai oron sija gi dongkha aste kaisa manifesto se
हाइके रुजुगा TATC पुतावकै TTADC द जों ट्राइबल हिंजाक तमन इन माइन खेलिया जों निजेनो इन्डिजिनियास होनो जों द इन्डिजिनियास निया ट्राइबल फान तंथुता आसे दिन चलि दं ट्राइबल होनै TTADC त्रिपुरा ट्राइबल अटोनोमास एरियास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल हमानो तावके बरक त्रिपुरा अटोनोमास टेरिटोरियल काउन्सिल TATC हिनि सिरना नायतो हिंगा अमरो त्रिपुरा सरक अमनो अनेक सिजाक त्रिपुरा सरक अमो सिजाक जे BJP नो लगी रखाय BJP नो बुट रखाय तम अंगनाय त्रिपुरा सरकनि भविष्यत तम अंगनाय अंधकार अंगनाय जत सिजाक एवं बरक अरन सिमिनो बंनि फार्स्ट स्टेप सिजाक दङ जे ADC नो सिनि हानो दखल खायनायनि प्रोसेस चालु जामन अरन सिजाक सर इलेक्शन कमीशन मोटी तो 10 तारिख जोरा जे इलेक्शन कैंपेन खाने परमिशन तंगो अब न तेनि एरिया ओन कन्स्टिट्युएन्सी ओ अमा के रैली बुसु जोरते खाजंगा थांगि दं दाजि जों जे 35 टा सेन्टर तमनि जतो BC जों कमप्लीट खेबेके तिनि न एवं ताबु कयेकटा जों वार्ड सभा बा जे जागा सिनि दुर्बलुं दंखा माने अर जों थाङि वार्ड सभा खालायनाय एवं तेबो राग्रोनाय सिनि पार्टी न आंगमनो जे मेसेज रमानि मंनो 1000 क्रॉस खायरि हमने ताव 3 दिन सिंगमो असामनो खायनि पाइथागो लुकरम 12 तारिख इलेक्शन बगे तामको खजाम गरनाय जतन थानजाकाय फुंगाय सिरि माइ खपसा खमनि चालै जतन निजि निजिनि सेन्टाराव थाङै हानि हाय जे कुबुइके चिरि खक दंनाय त्रिपुरासानि मानथाय सक्तानि बागे जे कुबुइके लराय क्लाय दंनाय सिनि बागे त्रिपुरासा बसंनि भबिष्यत न जों साजा क्लायनि बागे उनति हे पार्टी न उनति हे बरक न लगी मार लायनाय एवं जों जत सिमा सिनाय जे बुबाग्रान एकमात्र बरक जे कुबुइके चबा क्लाय दङ जे कुबुइके लराय क्लाय दङ सिनि मानथाय सक्तानि बागे त्रिपुरासानि मानथाय सक्तानि बागे लराय क्लाय दङ और अमनो जों जत मिललाय थानसानि फानफुनुगलाय 12 तारिखो आन्ध्र समारि बुट रुइ हानि हे बुबाग्रान कप्लाय मा खालायनानै अरनो सिन थानसानि फानबो सिजाकनाय Abai kini Bwskango edisi Chongbari no tiyo joto thum kurang bodoni adong rokno khlai tongkha Chongbari ni Pirlaimung Fiaba sabo edisi haponga asungnai abo shrai ngnai faini 17 April sal mariwo Arkinogorni Simi Nelsoni logyo boyate Kisong ni koktum Chini Khorang इस अक्षय तृतीया स्वर्ण कमल लाया है स्वर्ण अक्षया ऑफर 14 अप्रैल से 2 मई तक पाइए डायमंड ज्वेलरी पर 100% मेकिंग चार्ज ऑफ और गोल्ड ज्वेलरी पर 30% मेकिंग चार्ज ऑफ हर खरीदारी पर अश्योर्ड गिफ्ट्स साथ ही जीतिए 2 गोल्ड नेकलेसेस 11 गोल्ड कॉइन्स या 5 डायमंड रिंग्स लकी ड्रॉ में और अपना पुराना सोना बदलिए पूरी कीमत पर आज ही विजिट करें स्वर्ण कमल ज्वेलरी अगरतला उदयपुर और धर्मनगर TNC अप्लाई